Mantap guys, lapak maruyung guys, lapak maruyung banyak guys. Hari Rabu guys, Mang Layang. Mantap guys. Cuaca sadu. Guys, ayo guys. Gimana Mang Jamal hari Rabu? Cuaca mantap. Cuaca mantap. Ya, kanan kiri aya pokoknya well. Gaskeun. Gaskeun. Wah, Egi guys. Egi mantap ya, Egi malang melintang. Mantap guys, powernya guys. Powernya mantap guys. Weh, gimana Gi rasanya Gi? Panas puasa ya Gi? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Guys, sayangan guys, Mang Cimon. Gimana Mang Cimon cuaca hari ini? Mantap. Mantap Jos. Wah, Ki gimana Ki hari ini Ki? Mejus. Makasih semua. Well. Parat guys. Mau Mbak gimana hari ini mau Mbak? Capek. Guys. Wah, ini guys lagi sewu lagi pada ngobrol guys. Lain ngobrol iya ngelaraskeun ieu teh Busut. ngadunya. Gimana Mang Acu hari ini cuaca? Cuaca mantap. Gaskeun besok gitu. Gaskeun besok. Besok kemana besok kagayut. Gimana ada kata-kata hari ini Beb? Pokoknya mah well baru dah. Pokoknya mah jangan isukan. Mudah-mudahan tang hujan. Dari hati anjing hujan Garut mah tuh. Ada Kang Jabri guys. Pokoknya ngadu ya. Tengah udah hujan parah minta sore. Mantap guys, layangannya mantap semua. Jadinya ke Samarang udah enggak ada ya. Mang Dadun. Mantap. Sok jadi enak mukul ah. Mang Cimon ada kata-kata buat hari ini? Mang Cimon? Tahu. Batur nama para judulan. Nu penting adu wareg. Anjay, mantap surantap eta mah guys. Lapak maruyung guys. Mantap layangan. Cara giblur. Mang Ubah santai guys. Eta mah jang bawaan ka Garut Mang Jamal. Mana? Lainana rentelan. Terus. Mengiman aturan. Oh, Dados mulai malang melintang guys. Layangannya guys. Layangannya jauh layangannya guys. Mantap. Gimana hari ini guys? Mantap dah poin lagi guys. Aduh. Galai layar Wah, layangan banyak guys di atas. Jangan aing mah produk kakaler pokoknya. Wah, Egi udah malang melintang lagi guys. Mantap powernya. Wah, gagal poin guys, Lu compare sebaba rugi sih. Sebaba jokio we anjing. Tada selesai teh benang.
Wah, Mang Jamal mulai malang, Mang Jamal udah malang guys. Wih, mantap, mantap, mantap. Pukul Mang Jamal. Pukul-pukul, ah mantap guys. Wih, mantap malang melintang guys. Wah, mantap gitu guys. Aduh, gimana rasanya? Wah, Kata pongdut. dah mantap, 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 mantap. Pongdutnya kalah lain itu ada. Iya guys, sayangannya guys. Ya, Mang Jamal mulai malang lagi guys. Sudah poin malang lagi. Udah poin malang lagi. Mang Jamal. Wah, dipukul guys. Dipukul, dipukul. Mantap. Wih, mantap, mantap, mantap. Win terus, wes gila. Ya. Ada mantap, mantap. Weh. Moal aja kan diracun wae kula. Wah, iya. Dados mulai malang melintang. Bade diurakan. Wah, dados nah, guys, sayangannya guys. Atas langit guys. Wah, mantap. Ih, poin lagi guys. Mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Udah sehujan aja. Itu belum. Nu Garut anu jadi eta nama geuning. Hujan gede Wah, malang melintang lagi dados dipukul lagi guys. Sudah poin. Walah, nggak jadi mukul guys, nggak jadi mukul. angin gede. Guys, musuhnya guys. Oh, baru terbang. Musuhnya baru terbang dua guys. Kan ini mararisa. Aing teh ngadoan si kacis. Di tengah. Tak, kidul ngampar kidul. Itu musuh lagi guys, baru terbang lagi guys.
Ada lagi. Jauh sini. Gue ngomong ini panjang dia. Akhirnya jerobo. Mantap ya, baru guys. Guys, layangannya. Alah, gagal poin guys, gagal poin. Wih, langsung mukul. Bang Jabrik langsung mukul guys. Oh iya, sorry Ki. Wah, gagal poin lagi. Saya bahan ya deh ya tuh. Wanun. Ya non deui. Nun deui gerak. Poinan masih lagi tinggal di. Wah, Mang Uba ya guys, yang banyak poin Mang Uba guys. Reduh dulu. Wah, layangan mantap. Mau mundur kade anjing. Oh iya, luhur. Gebroskeun Mang. Oh. Sudah selesai. Jangan dulu. Gebroskeun Mang. Gebroskeun Mang. Sorry euy. Gagal guys. Heeh, eleh. Tah sabat kabeh sabat. Gibrik wah riweuh guys. Riweuh Mang Ciman riweuh. Si Acis medok. Wah, riweuh guys. Tah kudu bieu pabelit.